الخوف من ارتفاع بسيط في نسبة الفينيلألانين قد يترك أثراً لا يمحى على بالنسبة لمرضى هر بلندبوونێکە بچووک درێژەیە فینۆلێدا باندۆرێکە نەیینیە مەزن لەسەر نەخۆشین فینیلکەتۆنوریایە چێتکە کو ئەv نەخۆشیەکە وراثیە کێمە و زارۆکên پێکەتی dikarin jiyanekê bi tevahî asayî bijîn eger pabendî parêz û xwarina guncav bi. Îro amarên me yên nûjen nîşan didin ku 105 û neh zarokên nexweş hene û em pêşbînî dikin ku hejma zêdetir be. Ji ber rêyekê me rêkeftinek di navbera Wezareta Tenduristiyê û laboratuwarên Kolalak de îmzekir ku bexşîn û alîkariyekê ji bo dabînkirina hemû pêdiviyên 205 zarokan ji şîrê taybet ji bo dema 3 salan li xwe digire. Em hêvîdarin ku kompanyayên din sektorên cuda jî heman pêngavê bavêjin. ev nexweşiyana kêm in yani li nav Kurda de li Sûrî ez dibêjim yani ya 3 ya 4 zarok ev nexweşîbûwan hene ji Kobanî hene ji Qamişlo hene ama 3-4 malin ev salek em alîkariyê wan dikin îro ev tiştekê festîvalek me çêkir ji bo xatirê em bihêlin millet zanibe ev nexweşî çi ye çima çê dibe em çawa karin xwedûrî wêna bixin tabii êg vê nexweşî pir dikevin êg dê û bav mervê hevdû bin ewaya bêtirî wana serê sedî heştê ji wana êg ev zarok ji wan çê dibin ev zarokana jî nikarin tiştekî bixwin nekarin şîrê dayîkê jî yani ji gava çê dibin nikarin bixwin û heger bixwin jî yani mejiyê wana tedelê tê ji bo wilo ev şîraya ji wan re derman e ji gava çê dibin heta sağ bin عملي وان بي 5 سال جي مجبورن في شيري كاربينن امجي وك شركتها كولالك دصدو 5 زاروك ما سوز دايه وما ناكاجي يعني بوزير ما مذكر دصدو 5 زاروك حتى 3 سالا امي في شيري بيبره بلاش امي بدون وانا وان شاء الله ابن خوشاياجي نمينه براستی گلکی گرینگه و هیوی دیکن جه ملت خوا و جه خلق سوریه بتواهی و جه مالباتن نخاشن وسا گو بالدار بن جبر کو او نخاشیا دما زاروک جدایی دبن لوان بیلی دیکه بره گلک زحمتی هبون جبر کو ادرمان وان ندهات تامین کرن لی ایرو دما هفهاتنا اگو هاتی امذکرن نوبرا وزارت و فیرمای ده از باورم وی گلک زحمتی لپیشیا مالبات نخاش راکه احنا كنا قدام ضغط انه احنا مستحيل نرسل اي از گلکی خوش بوم به فعالیه یا گلکی گرنگ نوی بوم من حد حیات گلک واش بو کو کسکی وصاب 205 عائله ایرود نخوش درمان ده في مبادره بفيرنجي ببرامبر سرسي سالو گلکی خوش بو هگر حکومت ویجه انشاءالله سالی ورده گوه بده ویدشتی او توعیه گودان او پسپوری گو آخفتن گلکی باش بو ام بيبين انشاءالله ویرنگی او نخوشی کم ببی و کسب حوجه وی درمانی نبی العلم يلي حامي معها الحياة ما عادت